tos nyekapan kurang acara biasa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'mati sehat iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ma qala rabbis Bapak Asep Sakulawargi dipayun ngahaturkeun nuhun kakasuhan miwah wargi-wargi anu parantos tiasa sumping nyumponan pangundangna Saibul Maksad nanging hapunten anu kasuhun pok pilih dina panampianana boh patempatanana boh dina tata krama sopan santuna kalayan engke dina sayagian jamuan tuangan deuteunana seueur kakirangan hapunten anu jisim kuring saawit ngarumah tanggi dugikeun ka tiwari kalayan alhamdulillahirabbil alamin sababaraha minggon kapengker rehna jisim kuring parantos dipasihan anugerah katitipan pun anak atuh putituna jisim kuring nuhunkeun pantosan kasepuhan miwah wargi-wargi pamugi-mugi ieu pun anak teh sing ngancantenkeun murang kali anu soleh. Amin. Kalayan sing tiasa nurut ka ibu ramakna, taat kana parentah agamana. Cindekna sing ngancantenkeun murang kali anu babakti bangsa nagara katut agamana. Amin ya rabbal alamin. Atuh dina dinten ayeuna pisan bade dipasihan nami pamugi-mugi nami ieu sing kenging ridona Allah. Amin. Insyaallah bade dinamian Afkar Faija Al-Faroq. Atanapi nami kecilna Eja bin Bapak Asep Khairuddin. Sakali deui nuhunkeun pantosan kasepuhan pamugi-mugi pun anak sing ngandankeun dewasana janten murang kalih anu soleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Atuh salajengna aturan ka Bapak Lebe kanggo maos sholawatu deba sareng urang sasarengan rupina sakitu dederah apunten anu kasuhun waktos ya hailal judi wal karami rabbi fa'ana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amizna fi طريقاتهم ومعافتهم من الفتن ومعافتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن ودرجي عفت يا جيرة العالمين يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم
Allahu Akbar Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar wa khudhal mawdu faqadan sallallahu alaihi wasallam ghairan marabihi wa baraka Allahumma shalli wa sallim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Nabi Muhammad asraqul qulub dihaja biwujudil Mustafa Ahmad wa ri'anil qawli rasul wa sururun qad tajadat Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika fadhrabu ya halal mathani wazarul yumni qaran واستضيعوا بجمال فغفر واسل تفرج الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وعلى البشرى بزاد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا الطاعة جمع الفجر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد مرحبا مرحبا جل أن يسره العاد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا دار سعيدي مرحبا مرحبا اذهبنا بوجودي المرحبا مرحبا مصطفى الهادي محمد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا مرحبا مرحبا
بك النبي كنسد وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهجا سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواري خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وسلام مستقيم كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا نبي محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ببركة الهادي محمد يا الله الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم أجمعين الله صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم أجمعين أنظرت بستانسلك من الذكر شريكين دون والبيت والروحية فطوبى لمن كان تعليمه صدقه وسلم بين ربه وقبلنا اللهم صل وسلم وبارك